sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam nga kayat na ti agpailingad itinagan nga Greg. Manipud ili ti Luna, probinsya ti La Union. Kastoy man ti surat ni Greg. Dear Miss F, may saak kadagiti kanayon a dumdumngeg ditoy programam. Ket pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama, to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan, nga Greg. Agtawanak itan itinasurok 50. Ngam to'y padas ko nga inak istoryaan, ket napasamak idi kabanbanwagak pailaeng. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Ne, apa yung daron? Anya ti mapaspasamakin ka? Kasano da ito yan, Greg? Masigugak matan. Ha? Ay, kit nasayatan mo kasta. O ang rumba nga pagdanagam. Ngamin, takdiran ka may. Ikalay sa ka, Carol. Ha? Apeng agsinay ka ngay. Numabalin. Tsak pa'y kumakayat ti agsigug. Ay, sus. Agyaman ka kidia. Ngamin, ado dagiti kahit na unay tagsikog. Ngam saan damot piman ang maparaburan. Agawit na nga ro DJ probinsya mi. Iti kasta, mamuan datatang kananang ti kasasaad ko. Katwa na, sigat ti makaamo, Carol. Kan maisa, masaysayat mo't lang, no ijetan probinsyang hagnain. Kasanon ti trabaho? Awan rin ba nga pagdanagam? Ado mo dito ti mabalin ko, master ka na trabaho. Basta lagi di nalaing ka, dumiskarte. Magpiyag ka. Anya, masikog ka kunam, Carol. Uwan nanang. Ay, uda yan. Anya day tangay nararamid mo, Carol. Kunak man, no kunam amapan ka ijay sudan, tapno agtrabaho ka. Iti kasta, makaurnong ka iti pagadal mo. Agap, napang ka magayam nagpasikog. Nanang. Ikarik nana. Jack baybayaan ni Carol, kanti agbalintong anak mi. Ay karumbang na lang, Greg. Kat, anya nga iti plano yu ita. Adamot basit urnong ko, nana. Isunteramatan mi. Iti kasta, makapagkalay sa kami na dagos. Nasayat mo't ang aruno kasta. Agam narigat ti biyag dito'y barok. Imbag numadusam ti biyag dito'y probinsya. Panagtalon laang ti pagbiyagan mi dito'y. Uwe, nana, di ka madanagan. Kabaylak tagtrabaho iti talon. Aramidok amin na kabaylak. Tapno makatulong kada kayo. Agsubliak tumatlang ije syudad inton makapagpasngayak nanang. Agadalak kabayatan ti panagtrabaho. Iti kasta makalpasak matlaang. Adakada kayo kan ni Greg nga agsarita. May papaniti day ta anak ko. No siya klamay sa awan parikot. Basta aramidan niyo ti amuyaw apagsayaatan niyo.
Lakay, Apay ka di bakit? kasla nagagatmat ni Greg anya. Nadlaw ko mga data bakit? Rumpang na lang Nga beng, kinayat mo ni Carol. Ano sanda, tibiyag dito yung away? Nanakam ni Greg. Isu na lang. Tain inaunagayam iti 5 atawan ngam iti anak ta. Wan sa maunay amadlaw. Bayam na tatawang bakit? Tinapatag, nagagat ni Greg. Sa bagay matkit diya. Malaksid ang nagagat, nasingpet pa'y. Tinasayat, kasaritang tuman di anak mo. Magbaga, saan arumbang tararamidan na kini Greg? Salamat din, alilaan na, agtungtungpal mo ni Greg. Nadlaw mo magayam day talakay. Wayne, naturay unay di anak mo. Maday, tigas diyang ugali na. At da pagpatinggaan ti kinaanos ti may sa tao. Iso nga bagbaga ang tuman ni Carol. Bakit? Anay ko, anay. Bakit? Dakaw. Nasayat mata simbang patkan, Greg. Ala, agawam tagpalas, tailutam man to'y sikat ko. Kastao na yun di sakit na. Sige bakit? Mabit lang nga ron, tagpalasak. Agawa am atan eh. Nagsakit na talaga to'y sikat ko. Kasla matok kulit sakit na. Iraman na pa ito'y sakak. Kasta unay nga ut-ut na. Ayan, ito na sakit. Dito'y, kandito'y. Inayadam nga ilutan. Anya nga min ayat inararamin mo bakit? Awan, nagtugtugawak lang mata nagmalmalam. Abang anong gapuday tayo ti panagsikog mo bakit? Umadani nga minin, ti panagpasngay mo. Ag-exercise ka ang amin. Iti kasta, saan kanto amarigatan nga aganak? Ay, masadutak nga rod nga gunay-gunay. Anya? Ala, isartang mo ti panagilot mo iti sakak. Ikagluton, mabisinak una yan. Ha? Kahit mo sahon, di ka pa nakaluto bakit? Ibaon ka aya no nakaluto akon. O saraman ta panunot mo, Greg? Carol! Greg Barok. Nana? Amo may kanitatang yo ti amin ang mapaspasamak dito'y balay. Ha? Di mo unay panuy-nuyan ni Carol Barok. Ang mga nuagruam. Saan mo siguro, Nana? Ang mga pasit lang ti panagsikog na ti kasya nga ugali na ita. Wina, sana may parbang ti aramidan na kin ka. Sanak matakas jay di nagsikugak. Ti kunam kitday, adatang tangsit ni Carol iso akas jay. Kasaritak tuman kitday di asawam. Bayan nyo, Nanang. Sana bale, tadantanin ti panagpasngay na. Patsyak nga agsublin tumatlang iti sigod ni Carol. Mas ka na palpasak na dito. Ito kasta. Mapadan makmutan. Gat mapaling kuntun nga aratwan. Masapala dublyak pa'y tagagayt. Nang runay ta. Tadan anak mi. Gani Carol. Greg Barao. Gusto pa lang dito. Umay kaglinaw. Agmirinda ta ba eh? Wan tatang! Mabihitan da ito eh! Palpasir kon! Iti kasta! Mapadano makon! Umay kagitid! Makaura delta baro! Kasta unay apudot na rin! Makasinit ti darang tinay! Alawan tatang! Umaya kon! Greg! Greg!
Greg ka! Uy, Greg! Apay ka tayo bagat. Ingkay timplani ti gatas ni baby. Kasta una yung nasangit na. Sige na bagat, makaturturo ka ko na eh. Amumot na bambano ka nagtrabaho yung talo. Agriing kan kunak! Apay ko mugtra ka nga eh. Ingkag timpla iti gatas kunak kat! Unay ka na yan. Malawanan. Mabidlaan nga. Carol, anak ko, saan kumamot ang kasjay ti kaskastam ka ni Greg? Apay ka di manan nanang, siya ka di manan tinakita yo? Ay na, saan kami atulang ka ni tatang mo, Carol? Kang runaan ti amin, adda mata mi amang kitkita kadagiti aramidem ka ni Greg. Ha? Apay kasta ka iti asawam. Rumbang nalaang ko mga agyaman ka. Gamin, nakasingsingpat ni Greg. Basol naman ti amin, nanang. Isumat lang ti akin gapuanan ti amin. Isu akas tuyak ken kwa na. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak kumapay kayat ti makiasawa. Ngam sini ko nga nakit din ti awanan pay na lalaki. Abay nga ipabasol mo kan kwa na ti panagsikog mo ngay. Kat kinayat mo mat. Kinayat yu adwa. Iso nga awan na ron ati pabasulam. Ay, basta nanang. Basol na ti amin. No kunak basol na, period. Carol, ayun gayam nanang. Agsubli akon ijay syudad into no may alawas. Da kayo pa'y nang ti makamo ka ni baby. Agtrabaho ak. Iti kasta, makaurnong ak iti pagadal ko. Kayat ko ti agiskwela, nanang. Nanang, apay ngayon nga ta. Adyak mo tin makontak ni Carol. Out of coverage mo tin tinumber na. Ha? 3 bulan ang tinapalabas. Manipod nagpasyudad. Nga maging ta, di pa'y nagawin. Madanagan ako na yan. Awan man lang pulos awag kan text na kanyak. Ay, amang ano makumikom lang iti trabaho na barok. Narigat mo't katapagiddanan ti agadal kan agtrabaho. Sa balit agparparit na kanyak, nanang. Tinasayahat, ibatik pa'y laang kada kayo ni baby. Mapanak i-Jesyo da din tun bigat. Mapan kubirukin ni Carol. Makamo ka, barok. Amom ka day no sa dino ti pagtrabahuan na. Mapanak iti sigod ang nagtrabahuan na, nanang. Amangan nung nagsubli jay. Sige ti makamo, ha, barok. Sapay ko mga road, tada ijay ni Carol. Oh, Manong Greg, sika ka din day ta? Wen, siya nga Rodmira. Ni Carol, ada ka dito eh? Ha? Kuha Manong. Anya ako. Ibagam ko matibod no. Pangasim. Sa dino tayo ni Carol. Kinapudno na kapanpanaw dalaang. Da, kunam, Mira, lokasta. At da kadwana. Sino ay ti kadwana? Uwan Manong. Iawid ka nun ni Mang Fredo. Ngamin, anya Mira, ituloy mo tigat mong ibaga. Masikog ni Carol, Manong Greg. Anya? Naibagada ka dikin ka no sa dino tinagawidan da. Ha? Kuha Manong. Mira, pang-aasim, ibagam tipod no. Ay na. Ay, makaparayaw ka talaga, Pok. Ay,
Ay, pekal, daras dumakal. Ay, Orayan talabit ni Daddy kan ni Mami Buwan. Nalabit ang paawid dan dagitay. Nanang, Day, ada ka magaya mambaraw. Magmaymaysa ka man. Saan mo ka di nakita ni Carol? nanang, Nay. Apay ang barok. Ang sangit kamatan. Apay, anya ka di tinabasamak. Nakasaritam ka di matlang ti asawam. ni Carol, nanang. Simboro ti sa bali ang lalaki. Anya? Ay, saan? Saan na maaramid ti anak ko dahi ta, Greg? Inaramid na, nanang. Sinurot ko ito iti lalaki na. Kat ti may sapa na sakit. Masikugan ni Carol. Anya? Nanang, nagsakit matan. Awan mo tamo ka nagkurangak. Tapno aramidan na tingastigan niya. Aguray ka, Barok. Masiguradong ka dahi nga ti anak ko ti ibagbaga masinurot mau. Wala na. Masiguradok dito. Yak lagi tinagbitot. Nakita na kitid mo abatak. Ni Carol na jay. Naragsak. Ang makikingin ng iti lalaki na. Hinyawin ang tilalaki na. At nagdenden na karon nanang. Diyos ko! Anyagay ti planom ita, Barok. Di ka matalaga, nanang. Agtalinad kami lahat dito'y ka ni baby. Jackie, paano ka na kayo tapo kuyo? Yan ba isa? Awan magpapanan mo sa bali. Amoy yung nga ulila ako na dumang. Da kayo lang inti ko na pamilya kita. Ay, agiyaman akno kasta, Barok. Kati siya kung tinumawat iti pasensya, gapo iti naramid ti anak mikan ka. Pasensya kaan, Greg Barok. Diyak pulos ni namnama nga kasdya iti aramidan na. Awan rin ba nga'y kidawan niya iti pamakawan, nanak? Gan mo isa. Awan sa bali nga'y karkararag ko. No diti pa nagsubli ni Carol iti din namin nga kama. Ay, Greg Barok. Si sasagana kamang pakawan. Kan mga awat malinggan ko na. No lakit di tagsubli iti din namin, nanak. Nga uray masikugan iti sa bali alalaki. Kasta ka di Barok? Wala na. Nasakit. Ngami karigata ang aklunan. Ngamin. Ay ayatag unay anak yo. Kan maysa. Tiyak kaya't madadahil ti pamilya binukal ko. Amo ka na kulaapan lang ti panunot ni Carol. Kat namnamahag ti panagsublina. Ay, sapay ko magarod. Tabakaamiris kat agawidan ni Carol. Agyaman na kiti panangawat mo manan kanyak, Greg. Ulit tagtagkid daw iti pamakawan ka po iti naramid ko. Ikarik, sana na maulit. Agsising patakon. Agtalinaad ako ni Titinam. Carol. Diya kaming gayat. Ngawan ina ang mabangunan tanakta. Amok tiriga at yawan ina na. Kat diya gayat ang mapadasan ti anak tatayta. Greg. Agyamanak. Tanaka amiris ka matlang at agos. Ikarik. Ngay bilang ko kaspudpud no anak ti bas ngay munto. Agyaman ako na, Greg. Nakatantanog ka nga gayat. Ikarek, arami na kami nakabalak. Tapno masulnitak na kiti nagkurangag. Awan na nyaman na bakit? Tao tayo lang agbitot. Ay ayatan ka unay-unay. Amo ka panubok lang ti Diyos tayo katata.
Katya kay palubos, kaisod agbalin na rason. Tapno marakrak ti binukal ta pamilya. Nasakit man, nga masapol alipatan tanti na palabas. E di kasta, makarugita manan. Para itinapimpintas pa'y ang masakbayan. Uray kasjay ti inaramid ti asawak, inawat kan pinakawan ko daytoy. Idi damo aklunak anarigatanak, ngem babaan iti panagkarkararag ko, ininot a nakalipatak. Inpakita kan inparikna namat, tinalaos a panagbabawi na, iso na isublimat laang ti panagtalak ko ken kuana. Ket napasaronwan pay iti maysa ti anak mi. Kas iti inkarik, inbilang ko nga rod kas pudpudno nga anak ti inpas ngay na. Kat agingga ita, nagtalinaed a palimod iti anak mi ti kinapudno. Nga saan asyak ti pudno nga amana. Awan mo balak mi iti asawak amang ipudno iti amin. Ngamin, naragsak kami itan kadag iti ubing. At damatan bukod da a pamilya, ket da kami iti asawak ti ad-adda amangay aywan kadag iti apo kumi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Amom, nagtanok ka nga agayat pagayam ko. Dayawan ka unay iti kinasayaat mo a tao, nang runa iti kinapakumbabam. Nagasat ni Carol, ngamin ita apanawan manmanuitan ti lalaki akasken ka. May saka apagwadan nga asawa ken ama kadagiti anak yo. No daddo malang siguro saandan nga inawat ti asawa da. Pudno ti kinunam nga tao tayo laeng tapno agbiddot. Ngem saan nga amin ket maikan iti maikadwa agundaway. Naragragsak ti agbiag no awan dagensen amarikrik na iti kaunggan tayo. Isu nga rumbang nalaang nga rod nga agpakawan kan mamakawan tayo. Alakastan pagayam Greg ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.